अहानबदा मरोइबा पाव आधार पीबदा मणिपुरदा ख्वाइदगी सेक्सिनबा मओंगदा आधार पीनबा थबक पाइखले Security Force na state asige ching amasong tampaki mafam singda tibohum bagi thabak leptana chathari kulai kya faba leptri Himachal Pradesh da nongga mari leinaba thodokta ngarang mioi manga sikre Amade Manipur da ngarang gi oina punna mioi nifu humdoi COVID test tobada sample nipan COVID positive oikre Mami TV ni sandok saba Manipuri pau mijeng tabi di bapum namapu SOPHIA HIJAM na kurumjari pau sandok na pijari Aadhaar pibada Manipur da khwaidagi section ba maong da Aadhaar pina ba thabak paikhale state ki commissioner cum secretary home Ashok Kumar na thokpa charol amagi matung inna Thaurang asi Ministry of Home Affairs amasong Unique Identification Authority of India UDI gi guideline matung inna semgadabani Aadhaar piba matamda mioi adu mahaki application adu kumna yengba matung pibagi thabak sathagani hairi Imphal leiba Rajbhavan na pangthokpa awangba thakki mifam amada Governor Ajay Kumar Bhalana Aadhaar enroll tawba update tawba amasung masiga mari leinaba thabak thoram sing na hongna na yengsinki Mifam adu the Chief Secretary Home Department ki senior officer sing UDI Social Welfare amasung Education Department ki officer sing sarugyaki Serol aduna makha taraduna mapung faraba mioi singda Aadhaar piba matamda Special Secretary Home ki office ki state headquarter gi thakta ayaba piraba matung Aadhaar piba gi thabak chathagani mifam adu da sarugyakiba UDI gi official amana hai Manipur da mapung faba mioi singda Aadhaar piba gi niyom asi leibak asigi oina khwaidagi section ba maongdani Aadhaar piba matamda security amasung amadi masigi integrity ngakna satnaba gidamak biometric amasung biography data tangai fade Sahi mga dagina tarit fawgi manungda leiba angang sing mandatory biometric updation MBU1 amasung sahi tara mga suraba matamda mandatory biometric updation MBU2 asi Aadhaar active oina thamna bagidamak yamna tangai fade haire Security Force na state asige king amasong tampaki mafam singda tibohum bagi thabak leptana chathari Manipur Police Control Room na thadorakpa warol amagi matung inna Jiribam district ki Zairol Pokpi village amadi Uchathol village da tibohum bagi thabak chathabada yamlaba khulai kya fagat pangamkre pagalaba khulai sing adudi Samdok Laboratory Notary Rifle Ani SBBL Taruk DBBL Mari 12 bore shotgun Ani Pompi gun ama tear gas gun ama Nongmai Maru Khara 3 Notary magazine ahom SLR magazine ama tube launcher Taramatoi Waffen walkie talkie manga amadi tear gas cell nipani hairi amaromda Security Force na Kangpokpi district ke New Kaitel Manbi police station ke manung tana leiba Nepali Khuti Kotlen area dage khulai kya su phagat pangamkre hairi pagalaba khulai sing adudi Pun magnesium rifle ani improvised mortar taru open bore pistol ama white phosphorus grenade ahom 36 hand grenade ahom 36 hand grenade detonator manga 36 hand grenade arming ring mari 36 hand grenade ki mari UBZL cell ani rubber bullet ni fumanga nongmai maru khara tube launcher mari tear smoke grenade ama amade tear gas cell ani ni haidi Himachal Pradesh da nongga mari leinaba thodokta ngarang mioi manga sikre haidi pawgi likhul amagi matung ina hauzik fawgi oina mioi 58 lekhidrei
ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯁꯨꯝꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯨꯟꯃꯥꯊꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯟꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯅꯣꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15ꯅ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯨꯈꯕꯤꯟꯗꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯜꯆꯥꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 500 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 94 ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯦꯝꯄꯜ 9 ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ 269 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ IDSPꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯒꯤ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ 4ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 92 ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ 18 ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ 160 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ZUFJꯒꯤ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯃ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ Namgaklung Kangmai Elias November Chahi 92 Tamelong District ke Singkhonglong Village tagini Mongondagi 9mm pistol ama marutara lot tauraba magazine ama amadi mobile phone phagat pangamle hairi Security Force na aina thingraba lalharup KYKL sorepagi mioi ama andro khumundagi fare hairi Faraba mioi adudi mutum ibohan bising Chahi 98 andro khumundagini Mongondagi mobile phone ama fagale hairi Manipur Police na aina thingraba lalharup KCP PWZ ke mioi ama kurai sai thavi leirak fare hairi faraba mioi adudi MD Azad Khan Elias Kathokpa Chahi 18 Khabai Soi Sabal Lekai dagini hairi Manipur Police na aina thingraba lalharup KCP apunbage mioi ama kurai kongkham lekai dagi fare hairi Mioi adudi Kulem Turazit Meitai Elias Turel Chahi 18 kurai kongpan chingabam lekai dagini hairi Manipur Police na KCP Noyon MFL ke mioi ama Irinbung Police Station ke manung chana leiba kairau khunong dagi fare hairi faraba mioi adudi Khoirom Ingoton Singh Elias Tomba Chahi 9 kairau Lairembi lekai dagi ni mahak Infalis area da leiba school singdagi sen khaibada chenaba misakni Mongondagi singan berengan ama 9mm pistol ama maru ani amadi atai polam sing phagat pangamle hairi Manipur Police Control Room na thadorappa Cherol amagi matung inna National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamdam masigi tangai fadana nomada changdraba yadraba pochai puduna lakpa gari Chaniga tarataruk hairiba lambi asida apanba yauduna pusilakre makha tana pochai pusilakpada kudong thiba thokduna bagidama singaningai oiba mafam singda security force na akanba section tawrang lakhatke Manipur District pumna makta pamdaba thotok thokdana bagidama cheng amasung tamda puna checkpoint chamaga taramathoi hangduna ajat ok sing check tawduna mioi 15 wahang pahang chathaki hairi Amaromda Manipur Police na gari achobagi mingsenda tinted film napagi mayokta akannaba drive left na chathari
ngarangsu gari niyom lana thauba gari yangkhaini pan singi mathakta salan kaktuna lupa lising marfutara mariga chawga lokhatpa ngamki loinana gari kunni pandagi tinted film sing laptop hanki hairi aroibada maroiba pau amuk hana pizari Adar pibada Manipur da khwaidagi section ba mawang da Adar pinaba thabak paikhatle Security Force na state asigi ching amasong tampaki mafam sing da thiba humbagi thabak leptana chathari kulai kya faba leptri Himachal Pradesh da nongamari leinaba thogdokta ngarang miyoi manga sikre amade Manipur da ngarangi oina puna miyoi ni 400 COVID test tawbada sample nipan COVID positive oikre Hauziki oinadi Mami TV na sandok saba Manipuri pau losinjari makha taba pau gidamak mijeng taduna lebiyu